kedai ka ai report alor ke atli ki point ke ba kawai ka report ba kawai ka dia ke jingjok ba kita de ke banakong ke de success story have de ba ne jingthut jong u transformer hang tai po college Fishery college hang tai po Lembucherra po Katala te dien ba le don jingthut tu ngla ki don Khynnah ba Pule hang tai te ki thu yang ai sobha ba ni Iarap lang lo gani nomor ba minta la sistem transformer blong re nomor university no tem transformer ke don jing ha nomor ba ya kalai nang tu la sim kliang na kisnong te sim kliang na kisnong ke capacity jong utuskan polar hab ai lang stai khindiat sani khindiat te ka wara jing thut kamtam be jaka sil de ka fan ke don kam bulat nam tai student kamtam ka kongsan ke de ki food year student ma ki food year student ki de ki incentive student ak ba ki hab sna jing bam dokha dak ba operate ki machine ki bahe te hadien ke yo complain ni kata te ngalale RTI sport ka ni ka office jong ka electricity corporation na po akartala habe de ba ka RTI ka balale ngala mentala sau banai te ka report ka bangayo kalong lai thu hok yang ne kene ngayo na po Tripura State Electricity Corporation Limited te la kene report ka bangayo ne lai thu yang ba power of transformer of 3311 kVSS has been damaged, and after that power is supplied at Fishery college from 11 kV Lembucherra feeder. Kamut ya kane ka light ba hapo hapo Fishery college la shu sim kliang nakasino. The number 2, capacity of power transformer is 1.6 MVA power transformer. Referring to the complaint letter led by the Dean of Fishery College is enclosed here. Kamut nakalenga college la klasim kiai kanil aslema andre kampois national. Hadien bagale at ni RTI ngalayo report, hadien bagayo report. Te hakan riu tarik ngalatho shaw chief secretary jongka government of Tripura. Hadien bagalai tho shaw secretary hakan riu tarik banai ba khandai ar puar te ka basnat kalong ba ki student menin gila phun yang ai kong ba lawan bujili tan somar. Te ka argument mam ta asni kamut kalat kam lip show te menta ki tu food ya student ki bagi incentive student dan kam ban operate ki machine bahe ban sanajing bam no kha te menta kalat ka biang ka fan no kala biang ban sanajing bam no menta la yo sna be bro sni be ti kata di ka success story hada be de bakani ga RTI bangale apo electricity corporation apo Tripura ban khasti ka banga pha chief secretary government of Tripura te ngayo khobor ba la di police yo transformer ba he ang kai po Fishery college. Teka ba ketika report halor kini